Awuzoke sesihlangane ehlabezulu greetings salibonani emhlabeni wonke jikelele lokho siliqhubwa udaba lesikhosini lokho siqhubwa siya phambili namhlanje ilanga kalishoni kambe lengangitshonela yena angeke lafa la tshona angeke lafa la tshona angeke lafa la tshona awuzitsho ke utshele ke abantu abakukele ukuthi ngubani mina ngulanga litshona umfoka Zibunuzibomvu yena ngumazilankatha now ke uzibunuzibomvu uzibunuzibomvu usitshoni lo ozibunuzibomvu libizo lika baba omkhulu wayelazo izibunu ezibomvu awu athi ngoba indwangu kumbe inkawu zilezibunu ezibomvu athi kodwa la wela wayelazo izibunu ezibomvu wayengulanga kodwa zakho zimnyama ezami zimnyama chu kodwa chu aha usuka kona lelubane lapho uzalwa khona eDandala eDandala 19 khona lapho enzalwa khona impi yonke iphela ngikhona lapha ya usukhulile bese ngikhulile usenzana empilweni yakho bengisihlalele ngumuntu nje othanda ukuba isakhamuzi esigcweleyo mina ngikholelwa nje khona into yami ihlangane lomhlabathi umuntu wamasiko yikho nje namhlanje ngithe ngeke ngudobhe ngiyezwa lapha imbalo khanye uyiphethe ndiyazi ke lesizwe samaNdebele uyayazi yonke into ukuthi abantu besindebeleni sebekhale kakhulu lokho kwathiwa kunyamalele lobhengula ke kwavela kwathula ke sokuzanye ukuthi uvuselele ke ubukhosi bamaNdebele imbalo yazi khona siyathethiswa phela ngakutshela laba nje siyathethiswa thina abanye Sibanda kuthiwa kahle lizamana oncube ngakhuluma lizamana oncube phela emoya bengakhuluma lizamana ubukhosi sobakini ngoba kokhumalo khambe ubukhosi ngoba kokhumalo phela ngibona ngani baqondile nxa bekuthethisa kaSibanda ngoba usuku ungenela ubukhosi bendlu yakwakhumalo ungakhulumi ngobukhosi besizwe ngoba kwehlukene lapha ubukhosi bakwakhumalo lobukhosi besizwe ngobubanzi baso bamaNdebele so wena ufunani ezindlini zabo ungakhulumi ngobukhosi besizwe ngoba labo abakukhulumayo manje yibukhosi bezindlu bangakibo abukasithinta akukakhulunywa ngobukhosi besizwe foka Sibanda so amantunga lawo ke dabo sobani so bazivusa bona ngwabo lokho abakuvusayo ngokwabo nxa lapho sebeqala sebefisa ukuthi ke bona babuse isizwe yikho lapho esingena khona thina bokubuswa kaSibanda thina bokubuswa yithi abanikazi yithi amahlombe yithi amaseko esizwe Sibanda inkosi nyaba ngesizwe hayi ngabantwana labana sikhulumi ngabo amakhumalo wonke ngabantwana ngabantwana abathinti ngobukhosi besizwe amahlombe okuyicouncil kumbe okuyi-all tribes indaba ngamaseko lawo ashela imihlobo yonke eyabuthwa ngumzilikazi bemele zonke izikhalazo zesizwe samaNdebele bona nxa belomuntu abamfunayo ukuthi abe inkosi bayahlala njengoba behleli beyizindlu bese bezoqoqoda lapha esigungweni somlando wesizwe thina yithi esibikayo ukuthi nangu umntwana ayikona bona yithi thina abokubuswa ngoba ukhumbula ukuthi bayafumbatheka abantu bakhumalo bayingcosana bangaka lapha sikhuma ngemhlobo ociche 14 15 ngoba labechabi laba asebephakathi kwale ndawo sokungamandebele siyabutha sikaqedi indlu kaThekwani leya sikaqedi ukubutha ngokwendlela kamzilikazi so ke nawo ke ubukhosi bendlu yakokhumalo buyekelini bezenzele into yabo kodwa ngeke abuse isizwe hayi abubusi sizwe banenga kakhulu njengoba bona behlukene bonke behlukene omunye lomunye uthi nguye omunye nguye angithi so ke now into okumele ukuthi siyenze sicace kumbe engizoyicaca kumbe engifuna ukuthi ngikucacele yona Sibanda amakhumalo sebesijwayele kakhulu thina siyisizwe samaNdebele kumbe imfundo kodwa ubukhosi abuyi ngemfundo kumbe ngamandla angazi ukuthi yikuyini abayekele ukusijwayeza ngoba yonke into ekhulunywa ngabantu bakakhumalo kuzwakala ukuthi nankana amaNdebele lathi sesiphakathi esingakhulumi leyo nto so ke manje ke amakhumalo awayekele ukusidelela thina siyisizwe sibanzi mfoka Sibanda
sibanzi singamandebele, sibanzi singumthwakazi, abaphume ekuthini khona bafuna ukumisa inkosi yesizwe. Kambe ikhona inkosi yake yazibeka, izibeka ngayiphi indlela inkosi? Kati alifundi ngane ebhilitani nangu yana uyathatha uyabekwa enditshini asesethwe agcotshwe. Ugcotshwa ngobani laphana? Ngamahlombe esizwe sabo. Kati lokho sokungokwakithi osokuthiwa sokusetshenziswa bezigombolozela abantu ngenkabi ikuyini khona lokho? Yikho phela sitsho thina siyisizwe ukuthi akukudalanga ngobuchapha lo abasenzela bona lapha. Sizakhela thina obethu bukhosi. Yangizwa kaSibanda? Ye, ngoba isizwe lesi simbalambala, si rainbow, indlu kaThekwane lesi. Zolo lokhu besibizwa ngamahole. La namhlanje kuyabonakala izimpawu zokuthi bafuna ukuthi bebe ngontando ayiphikiswa. Bazondi bafuna intando ayiphikiswa. Ye, bazondi bebe ngontando kayiphikiswa. Silandele lokho siyisizwe. Sesikhulile isizwe kaSibanda. So, okwakuqala number 1, amakhosi kumbe ngithi amakhumalo. Asikabile inkosi lapha kaSibanda. Konke lokho okukhulunywa ukuthi kule nkosi akukabile inkosi lapha esizweni samaNdebele. Akula ngitsho le yodwa inkosi. Esizweni samaNdebele. Inkosi leyi izamiswa yithi thina isigodlo somlando wesizwe, yithi thina amahlombe esizwe, yithi thina amaseko. Uyangizwa kaSibanda? Amaseko esizwe. Yithi thina esizathatha ologcobo, hathi nje ukuthatha nje kuphela ngemfundo. Kati okokuqala futhi sengithinte enye into lapha emfundo ngikuchazele yona kaSibanda. Yeah. Ubukhosi asosibongo sakokhumalo. Kumele kwaziwe lokho. Bekwazi lokho amakhumalo ukuthi ubukhosi ayisiso sibongo, ubukhosi lidlozi, lugcobo oluhlala endodeni. Izwakale ikhuluma okubanzi kulamahlombayo. Okubuthayo, okungabandluliliyo, yibo ubukhosi. Ubukhosi lokhe bahamba. Uthinte enye into wathi khona wena uLobhengula wanyamala, uLobhengula kanyamalalanga. Wacatshela nje ababemgijimisa uLobhengula. Ende okwesibili, ubukhosi azange buhlale kuLobhengula. Basala lendlini kaNkulumane. Ngikhuluma ngobukhosi baleli lizwe, ngikhuluma ngedlozi. Basala le endlini kaNkulumane, idlozi. Konke lokho kugcobana amafutha abakwenzayo lokho ayisikho bukhosi, lokho ayisiwo bukhosi. Now ke basibusa lapha elizweni leli. Angeke basibuse abantu yithi. Nxa kukhulunywa ngomthwakazi yithi, angeke basibuse. Thina yithi esimisa le ingcebethu leyi, ibasket. Bese sibiza bonke abazithi yibo sibahlalise lapha phansi lapha. Siba senkathweni. Inkatho yiyo ezasitshela ukuthi lo muntu ugcotshiwe ngamazulu. Ugcotshiwe lizibulo lendalo. Hathi ngama cooking oil. Asidingi ubukhosi ngeresearch ukuthi kuthiwa wagcina ukubusa ngobani. Siyabe silahlekile. Into efukamela isizwe. Into efukamela isizwe kaSibanda lidlozi. Hathi isibongo sakwakhumalo. Hathi ingakho sokule 128 years singela nkosi lapha ngoba ugcoba lukho lwemuka lwathutha lwaphephuka alukho esizweni samaNdebele. Ingakho ubona sijwayelwa kabi ngabantu. Ngoba akulanto esifukamelayo alikho leli dlozi. Into esingayenza manje sesingadinga umuntu ongafudumeza isihlalo nothi ukuthi inkosi usesekhatshana kakhulu. Wonke amakhumalo wonke bonke ngembatsho baqede ngamagama wonke amakhumalo wonke ababekwazi ukuswela namhlanje ukuthi bangabantwana. Akula nkosi ngabantwana. Bengabantwana benjalo nxa ukhona abambonayo ukuthi engafukamela isizwe uza lapha emahlombeni. Lapho okule all tribes indaba lapha afike ehlaliswe lapha besithi yebo kuze lwana sithathe la loyana ngoba siyabazi bonke abafuna ukusibusa. Bese sibasa ke enkathweni yabezizwe. Hathi nje lapha bayathengana khona lapha ngezimali lapha. Kwazi thina abomgodlo wemlando wesizwe. Yithe sazi ukuthi inkatho yakhona ngaphi asitshelwa yibo abakokhumalo thina yithi
and ukhumbula inkosi yayifuna phela Sibanda. Yeah. Isayifuna inkosi. Kodwa ukuthi ungubani kuzotsha inkatho. Inkatho. Singabe sintu kaSibanda. Nxa uthi inkatho utshona ukwenzela ukuthi longaziyo. Inkatho kulapho sihlanganisile zaphelela zonke sakungenisa lapha sachela phakathi kobhalo lapho sikungenise khona laphana kuzotsho kwesisikhathi kuyingozi ungaphonga uziphakamisa wena uthi uyilokhu singakwenzisa into zethu lapha uzalimala. Sifuna abasithembileyo abathi mina yebo mina ngagcotshwa lizibulo lendalo yibo sibafuna la. Bese sibahlalisa phansi nje abantwana silinde isikhathi esifaneleyo sivumelane siyisizwe ukuthi nanku esesikwenza sizwe. Maphela lobukhosi lobunganxanye ngabantu nje abambalwa abazihlalelayo labazivelela kwezindawo bezokuthi inkosi and futhi ugovernment law ufuna ukutshela ngogovernment yena lo. Ugovernment yena lo azange sim approach ngendlela eright uyabona nje khona ukuthi badidekile abazi into abayenzayo. Akula muntu ofanele approach uhulumende lapho ngaphandle kwamaseko esizwe lapho kuhleli khona imihlobo yonke kaSibanda yibo kufanele benze